U krvavom ratu u Bosni i Hercegovini, gdje su mržnja i podjele vladale, ipak su postojali ljudi koji su pokazali da čovječnost nema naciju. Srbi, Bošnjaci i Hrvati, pojedinci su rizikovali živote da spase one druge. Broj 1 Srđan Aleksić, Srbin koji je životom platio zaštitu Bošnjaka. Srđan Aleksić iz Trebinja, vojnik Vojske Republike Srpske, 93. godine hrabro je intervenisao kada su njegovi saborci napali Alena Glavovića, Bošnjaka. Braneći ga, Srđan je brutalno pretučen i preminuo od zadobijenih povreda. Njegov čin postao je simbol ljudskosti u ratu. Alen, kojem je spasio život, danas živi u Švedskoj i redovno obilazi Srđanov grob, odajući počast svom spasitelju. Broj 2 Amir Reko, Bošnjak koji je odbio osvetu i spasio 44 srpska civila. Amir Reko, komandant armije BiH, u julu 92. godine odbio je napad na srpsko selo Bučje, iako su mu prethodno srpske snage ubile porodicu. Umjesto osvete, odlučio je pregovarati i spasio 44 civila. Njegova odluka, u trenutku velike lične boli, pokazala je snagu čovječnosti i sačuvala brojne živote, uprkos ratnim podjelama i pritiscima. Tomo Buzov, Hrvat koji je pokušao spasiti Bošnjake iz voza smrti u Štrpcima. Tomo Buzov, bivši oficir JNA i Hrvat, našao se 93. godine u vozu u Štrpcima kada su paravojne jedinice otimale nesrbe. Pokušao je zaštititi putnike, ali je i sam bio izvučen iz voza i ubijen. Njegova žrtva simbolizuje hrabrost pojedinca koji nije želio šutjeti pred zločinom, uprkos opasnosti, i do danas se pamti kao primjer istinske ljudske časti.